Em li Nisêbînê li restoranekî ne aşpêjî ve aşxane orhane û neha nîsk dikeline lê aşpêjiya wî zêdetir bi hunereka cuda tê naskirin. Ew resmên serkeftî çê dike lê ne bi boya xwe firçe. Amûrê wî goşt û dûv e. Li dezgeha wî de gelek tabloyên bi goşt hene ku raniya wan jî navdarên Kurd in. گوش بهای راسته شرط و امکان می دنیاش برگو نچیکی بون من کاری ما بخوینن مبدا ساش بشی کریش دنیاه جبو مالا خو پدر باس مشی بو جبگن دیس جی علی کی منکسر وانا ساستیه بو Maqseda wî ya mazin ew bûye ku bibe wêne saz. işte az nizikayı 19 sala az vikari aş peşti etkim pişti go zaroktayı ki çıkıp star وانا ساستیه بو إجا شرط دي إمكانه ما الدنيا إيش برجونا بسايدون مرابو أبكات كار الدنيا ده ده عليك بده أشبشتيه ده بو عليك بده وانا ساستيه ده بو إجا زمان ملي جو فالا مگو کاش خورشی بون جانا می ویدیو نخوارنا شد کن جانا می چیکار شد کن و جانا مگو کابسا اما چی جدا چی بکن مرابو دست وانه کر وانه جی جگوشت و دوف شد به هر وانه کی نزدیک 3 ساعت و نیم ام پیفد مینن Ji bo me jî wê rismê hunermendê navdar ciwan heco çêke. Gelo bi her cure goşt resim çê dibe, Orhan wiha bersiv dide. همه گوشی چه نبه گوشت گولگم چت کن عالیه پشته امی گوشتی ناتوان مکینه‌جی همه دیر هم هورد کن و بکردان نقش گودی دیوار کی نقش کی امدادینن شو نوانه کی وانه مجی نزدیکی دولاب ده ویترینا چیکیده 48 دمجمیره ده وقتی وایه پشتی 48 دمجمیره ده اوانه خراد برنگینه کی چیک دیبه جبر گوش دون و گوش چت به Piştî karê xwe li beşek taybet a restoranê tabloyên xwe ê ku bi goşt çêkiriye li ser dezgehê dide berhevdû. Paşê fotografê wan dikişîne û ji xwediyê wan risman re dişîne. وزویناکه مثلا و انسان گوزوانه وانکه چت کم اجوار تشینم سر حسابي واي فرمي او جي طاقت كن بارفت كن تن عجباندن كيفامتي ولو يعني Orhan heta neha rismê birader, Ahmet Kaya, Yılmaz Güney, Ayşe Şan bi goşt çêkiriye. Heciyan Farqîn, Deng Amerîka, Nisêbîn.